Ibyo benshi barimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bafitiye ubwoba byamaze gutangira kuba. Israeli yagabye ibitero bya misile kuri programme za nucléaire za Iran, aho habayeho guturika kumvikanye mu murwa mukuru Tehran ndetse no mu bindi bice bikikije uyu mujyi. Amashusho yafashwe na kamera z'umutekano yagaragaje igihe habaga iturika rinini, umuriro mwinshi ukagurumana muri uwo mujyi. Itangazamakuru rya leta ya Iran naryo ryerekanye amashusho y'inkongi z'umuriro ziri mu nyubako hamwe n'umwotsi mwinshi uzamuka hejuru y'umujyi. Abantu bagaragaye bateraniye mu mihanda yuzuye ibisigazwa by'ibintu byangiritse. Umusirikare wa Israeli utatangajwe amazina yabwiye ikinyamakuru Times of Israel ko igihugu cye cyagabye igitero mu byiciro bitanu bigamije intego zitandukanye hirya no hino muri Iran. Ni ibitero byakozwe muri rusange bibarirwa mu magana, aho nibura ababarirwa mu 10 batangajwe ko bapfuye, abarenga 50 bagakomereka, harimo bamwe mu bayobozi mu nzego za gisirikari, abahanga mu byo gutunganya ingufu za nucléaire n'ibikorwa remezo bitagira ingano byangiritse. Umukuru w'ingabo za Israeli Eyal Zamir yavuze ko igisirikare cyabo cyatangiye ibitero kuri Iran kubera ko Israeli yarigeze ku rwego rwo kudasubira inyuma. Avuga ku bitero byagabwe mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa gatanu kuri Iran, Zamir yabyise intambara yo kurengera ubuzima bwa Israeli nk'igihugu, kandi avuga ko igisirikare cyafashe icyemezo cyo kugaba ibitero kubera ko kitari kigishoboye gutegereza undi mwanya wo kugira icyo gikora. Yatanze n'ubutumwa bukomeye: uzagerageza kuduhangara wese azabizira bikomeye. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran nayo yahise ivuga ko Iran ifite uburenganzira bwemewe n'amategeko ndetse bunashingiye ku mategeko mpuzamahanga bwo kwihorera ku bitero bya Israeli nk'uko bikubiye mu mahame ya Loni. Itangazo ry'iyo minisiteri ryagize riti ingaruka zose z'intambara iteje akaga ndetse n'ingaruka ziterwa n'ibitero by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'ubutegetsi bwa Israeli ku gihugu cyacu cya Iran zirabarwa kuri ubu butegetsi hamwe n'ababushyigikiye. Ibikorwa bya gisirikare bya Israeli bigamije guhungabanya Iran ntibyashoboraga gukorwa bitabaye ku bufatanye no kubihererwa uburenganzira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubw'ibyo, Leta ya Amerika nk'umuterankunga mukuru w'ubu butegetsi bwa Israeli zigomba kubazwa ingaruka zose ziterwa n'iyi ntambara yatangijwe n'ubutegetsi bwa Israeli. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zivuga ko nta ruhare zagize muri iki gitero ndetse zisaba Iran kutibasira ibikorwa bya Amerika biri muri kariya karere. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku migendekere y'iki gitero. Turavuga no ku ijambo Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yahise ageza ku baturage ba Israeli avuga kuri iki gitero bagabye, avuga ko cyari gikenewe ndetse ko ahubwo aribwo bitangiye. Muri make, intambara yamaze gutangira hagati ya Iran na Israeli kandi ishobora kumara igihe ikanahitana benshi. Reka tuyivugeho. Nihe Israeli yarashe muri Iran? Amakuru ya mbere yatanzwe yerekanye ko igisirikare cya Israeli cyagabye ibitero by'indege mu bice bitandatu bitandukanye byo muri Iran. Itangazamakuru rya leta ya Iran rivuga ko hamaze kumenyekana nibura ibyiciro bibiri by'ibitero mu masaha yashize. Hari n'andi makuru ataremezwa avuga ko icyiciro cya gatatu cy'ibitero gishobora kuba cyatangiye. Dora harashwe mu murwa mukuru Tehran hamwe n'ibyicaro by'igisirikare biri hafi aho ngaho. Ahandi harashwe ni mu mujyi witwa Natanz uri mu majyepfo ya Tehran, ahari uruganda rukomeye Iran isukuriramo uranium. Ahandi harashwe ni mu mujyi witwa Tabriz mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Tehran, ahavuzwe guturika hafi y'ikigo cy'ubushakashatsi kuri nucléaire hamwe n'ibirindiro bibiri bya gisirikare. Ahandi harashwe ni mu mujyi wa Isfahan ni mu majyepfo ya Tehran, ahandi ni mu mujyi wa Arak mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Tehran ndetse no mu mujyi witwa Kermanshah mu burengerazuba bwa Tehran. Abanya-Israeli n'abanya-Iran baramukiye kuri video ya Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu avuga ku bitero bagabye. Yagize ati, Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat. Mu mwanya muto washize, Israeli yatangije Operation Rising Lion, igikorwa cya gisirikare cyateguwe hagamijwe guhashya ibyago byatezwa na Iran ku kubaho kwa Israeli ubwayo. Iki gikorwa kizakomeza igihe cyose bizasaba kugira ngo icyo kibazo gishyirweho iherezo. Mu myaka myinshi ishize, abategetsi ba Tehran bamaze igihe bavuga ku mugaragaro ko bashaka kurimbura Israeli. Ayo magambo yuzuyemo umugambi w'itsembabwoko bayashyigikije umushinga wo gukora intwaro za kirimbuzi za nucléaire. Mu myaka yashize,
Iran yakoze uranium ifite imbaraga nyinshi zishobora gukoreshwa mu gukora ibisasu bya nucleaire bigera ku 9. Mu mezi aheruka Iran yafashe ingamba zitigeze zifatwa mbere, ingamba zigamije guhindura iyo uranium intwaro. Ibyo bidahagaritswe, Iran ishobora gukora igisasu cya nucleaire vuba cyane. Bishobora gufata umwaka cyangwa amezi make, ariko ntibyarenga umwaka. Ibi ni ibyago bikomeye bihari kandi bidasanzwe ku kubaho kwa Isirayeli. Mu myaka 80 ishize, Abayahudi bagizweho ingaruka na jenoside yakozwe na leta y'Abanazi. Uyu munsi leta y'Abayahudi yanze gukorerwa jenoside ya nucleaire ishaka gukorwa n'ubutegetsi bwa Iran. Nka minisitiri w'intebe maze kubisobanura kenshi, Isirayeli ntizigera yemera ko abashaka kuyirimbura bahabwa uburyo bwo kubigeraho. Muri iri joro Isirayeli yashyize mu bikorwa amagambo yagiye ivuga: twagabye ibitero ku mutima w'umushinga wa Iran wo gutunganya uranium. Twagabye ibitero ku mutima w'umushinga wayo wo gukora intwaro za nucleaire. Twibasiye ahasanzwe hasukurirwa uranium muri Natanz. Twibasiye abashakashatsi b'ingenzi ba Iran bakora kuri bombe za nucleaire. Twanagabye ibitero ku mutima w'umushinga wa Iran wa misile za balistike. Umwaka ushize Iran yarashe misile 300 za balistike kuri Isirayeli. Buri imwe muri izo misile ifite ibiro byinshi by'ibisasu ishobora kwica abantu benshi. Vuba izo misile zishobora kuzatwara ibisasu bya nucleaire bigashyira mu kaga abantu ibihumbi n'ibihumbi aho kuba magana. Iran irimo kwitegura gukora misile za balistike 10,000 mu myaka 3 iri imbere. Tekereza gusa ibiro 10,000 bya TNT bihanukiye ku gihugu kingana na New Jersey. Ibi ni ibyago bitihanganirwa, nabyo bigomba guhagarikwa. Iran ubirimo gutegura gahunda nshya yo kurimbura Isirayeli. Iran n'abambari bayo bagerageje kugotesha Isirayeli umuriro impande zose, harimo no kugaba igitero cy'akaga cyabaye ku itariki ya 7 y'ukwa 10. Ariko abaturage ba Isirayeli, abasirikare bayo barahagurutse nk'intare barayirwanira. Twatsinze Hamas, twasubije inyuma Hezbollah, twagize ibyo dukorera abambari ba Iran muri Syria no muri Yemen. Kandi igihe Iran yaduteye inshuro 2 mu mwaka ushize, twarasubije ku butaka bwayo. Ariko mu kwirwanaho tunarwanira abandi, turarwanira abaturanyi bacu b'Abarabu. Nabo barababaye kubera ibikorwa by'akajagari no kumena amaraso byatewe na Iran. Ibikorwa byacu byo kurwanya Hezbollah byagize uruhare mu ishingwa rya guverinoma nshya muri Libani no mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Assad muri Syria. Abaturage b'ibyo bihugu bibiri bafite amahirwe yo kugira ejo hazaza heza, n'abaturage b'intwari ba Iran nuko, kandi bafitiye ubutumwa. Intambara yacu si yanyu, niyo kurwanya agatsiko k'igitugu kamaze imyaka 46 kabagomera. Nizera ko umunsi wo kubohoka kwanyu wegereje, kandi ubwo bizaba bibaye, ubushuti bw'ibi bihugu byombi buzasubukurwa. Ndashaka guhumuriza isi. Ntidushobora kwemera ko ubutegetsi bubi cyane ku isi bubona intwaro mbi cyane. Iran ifite umugambi wo guha izo ntwaro za nucleaire imitwe y'iterabwoba. Ibyo byatuma iterabwoba rya nucleaire riba impamo. Kugenda ku izo misile za Iran biragenda byiyongera. Bizatuma umwijima wa nucleaire ugera mu mijyi y'Iburayi no muri Amerika. Mwibuke, Iran yita Isirayeli Satani nto, ikita Amerika Satani nkuru. Niyo mpamvu mu myaka myinshi yahozaga mu mihango yayo amagambo agira ati urupfu kuri Isirayeli n'urupfu kuri Amerika. Uyu munsi Isirayeli isubije ayo magambo mabi ikoresheje ibikorwa bifatika. Imana ikomeze Isirayeli na Amerika. Igikorwa cyacu kizatuma isi irushaho kuba ahantu hizewe. Ndashimira Perezida Trump ku buyobozi bwe mu kurwanya gahunda ya Iran ya nucleaire. Yabigaragaje kenshi ko Iran itagomba kugira porogaramu yo gutunganya uranium. Uyu munsi biragaragara ko Iran ishaka gutinza ibintu. Iran yanze kwemera iby'ibihugu by'amahoro byose byemera. Niyo mpamvu tudafite amahitamo uretse gukora, kandi gukora ubu ngubu. Icyemezo gikomeye cyose umuyobozi afata ni uguhagarika ibyago mbere y'uko biba. Hafi mu kinyejana gishize, abategetsi ntabwo bakoze vuba mu gihe cy'Abanazi. Bari bafite ubwoba bw'intambara ya mbere y'isi. Bashakaga kwirinda indi ntambara uko byagenda kose. Ariko ahubwo ibyo byabaviriyemo intambara ikomeye kurusha izindi zose. Bemeye politike yo gushimisha umwanzi. Bafunze amaso n'amatwi ku bimenyetso byose byaburiraga. Kunanirwa gufata ibyemezo byaviriyemo isi intambara ya kabiri
itwara ubuzima bwa miliyoni 60, harimo miliyoni 6 z'abayahudi, 1/3 cy'abacu. Nyuma y'iyo ntambara, Isirayeli n'abayahudi bararahiye bati ntibizongera ukundi. Ubu rero ntibizongera. Uyu munsi Isirayeli yerekanye ko yize amateka. Iyo umwanzi avuze ko agiye kukurimbura, byumwumva. Iyo umwanzi yubaka intwaro za kirimbuzi, byumuhagarika. Nk'uko Bibiliya bivuga, nihagira ushaka kukwica, uzamuke umwice mbere. Ibyo nibyo Isirayeli yakoze uyu munsi. Twahagurutse nk'intare ngo twirengere. Mu myaka 3,000 ishize, Mose yahaye Abisirayeli ubutumwa bwabakomeje kugeza n'ubu. Mugira ubutwari, mugira imbaraga. Uyu munsi abasirikare n'abaturage bacu bafite ubutwari n'imbaraga. Bahagaze hamwe kugira ngo birwaneho kubashaka kuturimbura. Mu kwirwanaho turarwanira n'abandi, kandi turarwanya ubutegetsi bw'igitugu. Abazadukomokaho bazavuga ko urungano rwacu rwahagaze rukagira icyo rukora hakiri kare, kandi rugakingira ejo hazaza rusange. Imana ihumugisha Isirayeli, Imana ihumugisha imbaraga z'isi yateye imbere hose. Murakoze. Mu itangazo ryasohowe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, Minisitiri w'ingabo wa Isirayeli, Israel Katz, yavuze ko ibitero byagabwe kuri Iran ari ibikorwa byo kwirinda mbere cyangwa se gukumira, kandi ko Isirayeli irimo kwitegura igisubizo cya Iran. Ati hitezwe igitero cy'ibisasu bya missile n'indege zitagira abapilote cyangwa drone kuri leta ya Isirayeli n'abaturage bayo b'abasivile mu gihe cya vuba cyane. Mu gihugu hose imizindaro iraburira abaturage, irimo iravuzwa kugira ngo baburirwe iby'ibishobora kuba. Naho igisirikare cya Isirayeli cyatangaje ku rubuga rwa X ko amabwiriza y'umutekano rusange n'ubwirinzi yahinduwe, maze yerekezwa ku rwego rw'ibikorwa by'ingenzi cyane guhera saa 9 z'urukerera. Itangazo ryasohowe ryasobanuye ko aya mabwiriza mashya arimo guhagarika ibikorwa byose by'amashuri, kwirinda guteranira hamwe no gufunga ibigo by'imirimo usibye ibifite ibikorwa by'ingenzi cyane. Minisiteri y'ubwikorezi ya Isirayeli nayo yemeje ko ikirere cya Isirayeli gifunzwe ku ndege zinjira n'izisohoka kugeza igihe hazatangwa andi mabwiriza mashya. Ku rundi ruhande, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yatangaje mu ijoro ryo kuwa 4 ko Amerika itigeze igira uruhare mu bitero kuri Iran, asaba Iran kutibasira inyungu cyangwa se ingabo z'abanyamerika mu karere. Rubio ati uyu mugoroba Isirayeli yafashe icyemezo cy'igikorwa cyayo bwite, igaba ibitero kuri Iran. Ntitwigeze tubigiramo uruhare, kandi icy'ingenzi kuri twe ni ukurinda ingabo zacu ziri muri ako karere. Yongeraho ati ndashaka kubisobanura neza, Iran ntabwo igomba kwibasira inyungu cyangwa se abakozi b'abanyamerika. Mu masaha 24 gusa ashize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye gutangira kwimura abakozi bazo batari ngombwa muri ambasade iri Baghdad muri Iraq, kandi zinasaba abandi bakorera muri ambasade zo mu karere kuva aho bari niba babishoboye. Umunyamakuru wa Al Jazeera uri Washington, Alan Fisher, yavuze ko President Donald Trump adashaka ko Iran ibona intwaro za nucleaire, ariko ko yari afite icyizere ko ibiganiro ku by'intwaro za nucleaire bishobora kuburizamo intambara. Ati ikibazo gikomeye ubu ni ukumenya uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizitwara niba Iran igize ikisubiza. Niziramuka zihisemo gushyigikira Isirayeli, ibyo bizaba bivuze ko ibiganiro bya nucleaire birangiye. Ibiro ntaramakuru bya Iran, Tasnim, byavuze ko abantu 50 bakomeretse, aba ngo bamaze kujyanwa kuvurirwa mu bitaro bya Chamran biherereye mu gace ka Tajish mu majyaruguru ya Tehran. Nkuko Tasnim ibivuga, mu bakomeretse 35 n'abagore n'abana. Urwego rushinzwe indege za gisivili mu bwami bwa Hashemiti cyangwa se Jordani rwatangaje ko rwafunze by'agateganyo ikirere cya Jordani ku ndege zose, ngo ni mu rwego rwo kwirinda ibyago bishobora guterwa n'izamuka ry'umwuka mubi mu karere. Mu mwaka ushize, hari zimwe muri misile za Iran zagerageje kwibasira ibirindiro bya gisirikare bya Isirayeli zikurikiye inzira inyura hejuru y'igihugu cya Jordani. Fereidun Abbasi, wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ingufu za nucleaire muri Iran, Atomic Energy Organization of Iran, yemejwe ko ari mu bishwe muri ibi bitero. Abbasi yari kandi umudepite wahoze mu nteko ishinga amategeko ya Iran. Undi wemejwe ko yishwe
ni Mohamed Mehdi Teranchi. Uyu ni umushakashatsi mu by'ingufu za nucléaire, akaba yari umuyobozi mukuru wa Université Islamique Azad. Inyubako yarimo aho Teranchi yaratuye yangiritse bikomeye, kandi iyo nyubako yanabagamo abandi bashakashatsi ba Irani. Ibi ni ibintu Irani itigeze ihura nabyo mbere, ni amakuru adasanzwe kandi akomeye cyane ku rwego rw'igihugu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Dawn, Democracy for the Arab World Now, ufite icyicaro i Washington, wavuze ko ibitero bya Israel kuri Irani binyuranije n'amategeko kandi byatangijwe nta mpamvu ifatika. Mu itangazo rye, Raid Jarar, ushinzwe ibikorwa byo kwamamaza no kugaragaza ibitekerezo muri Dawn, yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba guca burundu umubano wazo n'inyungu za Israel mu ntambara yatekerejwe nabi, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigahagarika gutanga ubufasha ubwo aribwo bwose, bwabo bw'ibikoresho cyangwa se politike bujyanye n'ibi bitero kuri Irani. Yakomeje agira ati ubu ngubu turimo kubona Israel igaba ibitero by'ibisasu binyuranije n'amategeko ku duce two muri Irani bivugwa ko dutuyemo abayobozi ba Irani mu buryo bw'agasuzuguro nk'ubwo yakoresheje yibasira Libani na Gaza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Arabia Saudite yahise ivuga ko ibitero bya Israel kuri Irani ari ukwica ku mugaragaro amategeko n'amahame mpuzamahanga. Itangazo ry'iyo minisiteri ryagize riti mu gihe ubwami bwa Arabia Saudite bunenga bikomeye ibi bitero bibi, uranemeza ko umuryango mpuzamahanga ndetse n'akanama k'umutekano ka ONU bafite inshingano ikomeye yo guhagarika aka kanya iyi ntambara. Umunyamakuru wa Fox News witwa Brett Baier yavuze ko yavuganye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, aho yongeye gushimangira ko Washington itagize uruhare na ruto mu bitero bya Israel kuri Irani. Nkuko Baier abivuga, Donald Trump yagize ati Irani ntabwo igomba kugira ibisasu bya nucléaire, kandi turizera ko tuzasubira ku meza y'ibiganiro, tuzareba uko bigenda. Ati hari abantu bamwe mu bayobozi batazasubira mu myanya yabo. Baier yongeyeho ko Trump yavuze ko Amerika izafasha kurinda Israel igihe cyose Irani yabigabye igitero cyo kwihorera. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi we Farhan Haq, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasabye ko habaho ubwitonzi kugira ngo hirindwe kugwa mu ntambara irushijeho gukara. Farhan Haq yagize ati umunyamabanga mukuru yamaganye ibikorwa byose byo gukomeza intambara mu burasirazuba bwo hagati. Yongeyeho ko Guterres ahangayikishijwe cyane n'ibitero bya Israel ku bikorwa remezo bya nucléaire muri Irani, mu gihe ibiganiro hagati ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'icyerekezo cya porogaramu ya nucléaire ya Irani bikomeje. Umutwe w'ingabo za Irani zishinzwe kurinda impinduramatwara ya Kiislamu IRGC washyize hanze itangazo ryuje agahinda n'icyubahiro wunamira Hussein Salami, wari umuyobozi mukuru wawo wishwe n'igisirikare cya Israel, uvuga ko yabaye ku isonga mu kurengera igihugu. Bati nubwo ikindi cyari icyaha cy'agashinyaguro, abaturage b'icyubahiro kandi b'inararibonye ba Irani barahumurijwe kubera ko ubuyobozi bwa IRGC bufite ubushobozi bufatanije n'izindi ngabo n'intwari z'umuryango w'Abayisilamu, kandi biteguye gusubiza byihuse kandi bikomeye ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi bw'umwanzi. Ubushinwa bwahise butangaza impuruza z'umutekano ku baturage babwo bari muri Israel no muri Irani. Bwababuriye cyane cyane abari muri Israel, bubabwira ko bashobora guhura n'ibitero bya missile cyangwa drone. Ambasade y'Ubushinwa muri Israel yasabye abaturage babwo kongera ingamba zo kwirinda gusohoka igihe bidakenewe cyangwa se kujya hafi y'ibirindiro bya gisirikare n'ibigo bifite umutekano usesuye, kubera ko ibirimo kubera aho ngaho biri mu buryo bugoye kandi bukomeye cyane ku mutekano. Mu itangazo ritandukanye, Ambasade y'Ubushinwa muri Irani nayo yasabye abaturage n'ibigo by'Abashinwa bihakorera gukurikiranira hafi ibirimo kuba no kongerera ingufu ingamba z'umutekano no kwirinda. Byongeye, igisirikare cya Israel cyari cyatangaje ko urwego rw'umutekano rusange n'uw'abaturage rwazamuwe rukagera ku rwego rwitwa ibikorwa by'ingenzi cyane. Amabwiriza ajyanye n'urwo rwego harimo guhagarika amashuri, kubuza amateraniro, gufunga ibigo by'imirimo usibye ibikora ibikorwa by'ingenzi. Minisiteri y'Ubwikorezi ya Israel nayo yemeje ko ikirere cya Israel gifunzwe ku ndege zose zinjira cyangwa se zisohoka kugeza igihe hatanzwe andi mabwiriza. Ibi ni mu guteganya igitero cyo kwihorera cya Irani.